Kasan Chenong Fishing Association wakan tup ya kechenong so menting mensang mau dulop mau sirk sandrengi de maham ko ikti cakaan ya ki bru wale pensi ya ki do hapo kawa ngot ledam wan hajir gi cakaseng hapo arle sngi. Kamu man katte kaseng de kut hajir ko ya ubay suting uwana kechenong mensang East Castle District de waong wa uni ubru to uwa de MT bonsin wa le pensi ya ki do hapo kawa ngot. Wedang hakas ngi sajjan arpau atrik udu ya tera hajar arpau da yo uwo yud naktiki volunteer wede yo kem du ye kiat wara u cerut Neite ukleng marbo na kechnong maudulop East Castle District yo ni le kaseng yo yutip ko wade MKT uwo pokot jar. Niliang u welcome langi General Secretary Kasan Chenong Fishing Association ongu kam wada sedang ya kani kaseng hajrong ko yurim u yada ya kawa ngon kam ju ki do wa MHK Neite daw da khang percha le upakot bom pakot jar nele ki wan ki kam man percha ha kani gawa. Pendrap ule wa kani ke kiat wada yo kem to wada dai haro u hapo uput usam Kasan Chenong Fishing Association we ke kiat man gale chi benta upun chlur wo le pensi ki ha ki ki wa. Niliang gi wayak khamat ka association hadai lang ki dekot wakan tup uchai perto ukroi poleng u embok rengklem uti rengklem u peng pawa wa kiwi da yang ki ya ubay suting wa wan hajir u hakmat kaseng hachnang so menting ne gasngi arpau sotri udu ya tera arajar arpau kam wada pha jing tho cho kam tene dawom M1 u de ipor yo kam jo ya ukleng marbo wan mi ki chakaseng hapo lesngi lem kam te dawle ko yewa em kam Hejo ipor kaseng gentu haro ko yaki ba kam jo ki bor sorkar wo ya kre lang ne benta ibaha imiat ka wa kam jo ki do Ski da i kam Kasan Chenong na do na sementing mensang modulop mau sir wa kesan rengai i to ki tegi Chenong ju kan tup ha gani ga wa yong i gani ga wa mungot wa to gani ga seng gani ga fishing yong i ka fishing association yong i o kre da kre stom ga wa penne pensa i gida da wa cha i pakot jar la ne da ternem fiat bom giwon ki jing pensi i gida da wa ku em ha gani ga wa to kita ki an i do det tnai ne ha gani ga seng yong i to go de slam na do snem arajar nya wa to da kre stom i gani ga seng ni ga step da yo kem i gani ga kiala go da gi cha ga tu wa ku wa to ga pot ka sam yong ga Kasan Chenong i kam ga seng da chimi i gani ga senjam wo to wo kemi na phangi gitu go le pansi ye gani go wa gyo nga jo gini gi jan Chenong yan thaw lo chim gi gani ka gabu wo tipi phile ye gani ka senyong i wo to im em chong klik ti terus nya bahaya kre stome i ye kre lang wi yo man hi ga senyong i go klan yo man hi ga senyong i go jam nga jo mkwa apa grong ye ni klam yo nga kan ite dan hi ga chibon ye piwaro ne ga sta